از قدیم چایخانه‌ها در حیات انسانیت برای استراحت و فراغت نقش مهم داشتند. لحظه استراحت و نوش جان کردن چای در چایخانه‌ها به یک عنعنه مردم تاجیک تبدیل یافته بود. درود میگم به شما بینندگان ارجمند. نشر نوبتی برنامه چایخانه را از چایخانه بخارا منظورتان میگردانیم. آمدیم تا از وضع فعالیت چایخانه بخارا برایتان معلومات پیشنهاد نماییم. ما را تا آخر برنامه همراه باشید. در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه مکان‌های استراحت و فراغت، طربخانه‌ها، چایخانه‌ها برای ساکنان و مهمانان و سیاحان داخل و خارج کشور خیلی زیاد گشته ایستادند. یکی از آن مکان‌ها چایخانه بخارا به حساب می‌رود که از یک طرف با فضای تاجیکانه و نقش و نگار ملی و از طرف دیگر با مهمان نوازی خود دل صدها ساکنان، مهمانان و سیاحان را تسخیر نموده است. چایخانه بخارا با میزاجان خود همه روزه خوراک‌های ملی و اروپایی پیشنهاد کرده در برابر این با خدمت‌رسانی سطح عالی خود تعداد سیاحان را به این مکان زیاد می‌گرداند. این تالار یکمی چایخانه بخارا به حساب رفته با نقش و نگار و اسلوب خاص تاجیکانه تحریزی گشته خود مهمانان و سیاحان داخل و خارج کشور را جلب نموده است. از یک طرف میز و کرسی و از طرف دیگر راحت کرسی ها گذاشته شده است که محفل خاص چاینوشی تاجیکان را به خاطر می آورد. جایی که مردم با دلپوری می نشینند، چای می نوشند و صحبت شیرین می کنند. من тақрибан 6 моҳ мешавад ки ба ҳайси чойхоначӣ дар чойхонаи бухоро кор мекунам. ҳамарӯза ба чойхонаи мо меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ ташриф меоранд. Ман дар ин ҷо ки вазифаи чойхоначиро дорам, чойҳои гуногун, шарбатҳо ва обҳои газнокро пешкаши меҳмонон мегардонам. ҳамарӯза аз хизматрасонии чойхонаи мо меҳмонон қаноатманд шуда баҳои баланд медиҳанд. صحن چایخانه بخارا با یک طبیعت ناتکرار آرا داده شده است. مهمانان و میزاجان می توانند شبانه از این مکان استفاده برند. مخصوصاً در صحن چایخانه مذکور مهمانان و سیاحان داخل و خارج کشور شبانه تشریف آورده زیر نور مهتاب و صدای موسیقی فورم در هوای نرم شبانه با نوشیدن یک پیاله چای کبود تاجیکی و چشیدن طعم‌های ملی لحظه‌های فراموش نشونده را سپری می‌کنند. محیط سلخن و دلنشین آنها را وادار می‌سازد که ساعت‌های دراز و صحبت‌های صمیمی و شناسایی با فرهنگ تاجیکی مشغول شوند.
дуюм ошёнаи чойхонаи Бухоро бо мизу курсиҳои шинам ва роҳаткурсиҳои замонавӣ, инчунин кабинаҳои ҷудогона барои оилаҳо муҷаҳҳаз гардида шудааст, ки барои баргузории нишастҳои хонаводагӣ ва лаҳзаҳои орому хотирмон муҳити муносиб фароҳам оварда, меҳмонон метавонанд дар муҳити орому зебо дур аз ғавғои рӯзгор бо наздиконашон таомҳои лазизи тоҷикиро нӯши ҷон намоянд. дар чойхонаи Бухоро ба ғайр аз чойнӯшӣ боз хӯрокҳои гарм, навъҳои гуногуни шӯрбо, оши палов, сехкабоб ва дигар хӯрокҳои миллӣ ва аврупоиро пешкаш мекунанд. меҳмонон метавонанд мувофиқи завқи худ аз миёни рӯйхати таомҳо хӯроки писандидаи худро интихоб намоянд. муҳити орому самимии чойхона ва хидматрасонии босифат фазои гуворое барои истироҳат ва мулоқот бо дӯстон фароҳам меорад. ҳар хӯрок бо муҳаббат ва бо риояи анъанаҳои ошпазии маҳаллӣ омода мешавад, то ки завқи меҳмон комилан қонеъ гардад. як сол мешавад ки дар чойхонаи Бухоро ба ҳайси сарошпаз кор ва фаъолият менамоям. мо дар чойхонаи худ хӯрокҳои миллӣ, оши палов, манту, казан кабоб ва чанд гуна хӯрокҳои якум тайёр менамоем. ҳамарӯза сайёҳони дохилӣ ва хориҷҳои кишвар ба чойхонаи мо ташриф менамоянд. бештари онҳо хӯрокҳои миллиро фармоиш медиҳанд. чойхонаҳои тоҷикӣ симои зиндаи анъанаҳои миллӣ мебошанд, ки дар онҳо одобу русуми меҳмондорӣ, хӯрокҳои хонагӣ ва муҳити гарму самимӣ бо ҳам меоянд. ин маконҳо барои суҳбати орому нишастҳои дӯстона, баррасии корҳои рӯзмарра ва ҳатто баргузории маъракаҳои хурд бисёр мувофиқанд. дар чойхона на танҳо таъми таомҳо, балки хизматрасонии бо эҳтиром ва фазои фарҳангии тоҷикона дили ҳар меҳмонро тасхир мекунад. чойхона оини фарҳанги миллӣ ва рамзи дӯстиву якдигарфаҳмии мардуми тоҷик мебошад. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи чойхона. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. хайр, сарбаланду хонобод бошед.